Hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Civil Ruata Larsab Dr. Haribabu Kambam Patile Chief Minister Pulal Duomaten Mizoram Mipui Christmas le Kum Thar Chibai Anbuk Council of Ministers Chukhom Chuan Mizoram State University Bill 2024 chu Apom Council of Ministers Chukhom Chuan Mizoram Gorkha Omte OBC din Munpek Chungchang chu Zirchian Phot Turin Ada Voin Khan Prime Minister Narendra Modi Hovin New Delhi budget ruaman pre-budget chungchanga in ron khom ani Mizoram Larsab Dr. Haribabu Kambam Pati chuan Christmas le kumtharlo thlengtur pualin Mizoram mipuite do sakna ahlan Christmas vuak veta khotlang mipui thataka anin phuar khom thin le mani tong nge Christmas la an so thin chuan namzia ranga tar lang telani tia Christmas hun chunga indu saknalan tirnan thilpek anin hlan thin ta chuan Mizomi puite thil phalna a pholanga mi bai vaile domkan ngai jokte puala an luang chuak thin chu en ton tlak ani zia asoya in lungrual taka Mizoram in Christmas an lom tlang le theitur chu lom om ati thu soya azol khopui chu India ram khopui jinga boruak thiang hlim bera puan ani thu asoya boruak thiang hlim nei theina turam halak na hi ton hun pui lo thleng tura po vongnung tlat turin le boruak ti bol lo zong Christmas le kumthar lom za turin Mizoram mipuite angen thule mipuite chudan le thupek thataka zom chunga hun pui mang tura adu thu asoyani Larsak chuan tun Christmas po mani chungte kianga hun mang ve theilo tur midang tatana rongbol na thok mek sipai Chriselna lama thok tu tele adang mi engamozat anom thule chungmi te chuan mani ain midang anda poimo masa a Christmas omziale ni na chiang takin antar langa an ngai san om tak zetani ati Prime Minister kai hruaina hnuaya India chuan kumsang ni somli pasaria ramchang kang le in todel Viksit Bharat ni tumin tran alame kan etia hemidun mun thleng tur hian Mizoram poinmo phurna poimo tak anei thule India ram hasona tu ruang am duana Mizoram atel ve tula hemiatan hian India sarkar policy le program te ngai ven thin tur le a hlotlin theinana phur taka toy om turin asomani Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day and man will live forevermore because of Christmas Day. Mizoram is known for its vibrant Christmas celebrations with its own unique blend of religious devotion and traditional fervor. The tradition of community bonding during Christmas is noteworthy, and Christmas songs sung in the local languages add a cultural touch to the festivities. The practice of exchanging gifts and greetings reflect the Christmas spirit of generosity, and it is beautiful to see communities reaching out to the less fortunate. Chief Minister Pulal Duomachuan Mizoram chung le rampona cheng zong te Christmas le kumthar lo thleng tur chibai abuka kumin Christmas lo thleng tura mangai chan ta te lungai le khohor taka hun mangte tan anom thule antan pathian thamwana le ompuina adil thua soya nanna wangaram chung le pona omte man in chung po chuasan hlei theilowa omte po aril ruwa an omrenga Mizoram chevela chengzo fa te chena huna harsana thlengme ka wangin unaw tam takten in le lo an chuasana himna jongin Mizoram le mun rang an panani atia ral sante po Mizo mipuiten an hriat reng thule antan an tongtraina sathu asoya zirnale eizonna awangaram pona zong te mission field athok zong te po Mizo mipuiten an hrengerengin hlimle lom taka Christmas le kumthar mang turin du sakna ahlan thu asoyani Chief Minister Pulal Duomachuan Christmas chu pathian thil thon pe khovelina donani awangin aniak nungzua he hun puala mi mala harsa te tana luang chuak mi mal le tlom ngai pol tam tak an om a hria thua soya an thil ti chuan ril ru ati hlim thule Isua Christa nungzui ti ute ni hlo zia a hmu tirin zofa te kanin mangai zia po ati langani ati
Chief Minister chuan Christmas chu in rem nani ani thule nupa in rem nani unaw in rem nani thenom khoveng in rem nani ramle nam in rem nani atana mang vek turin mizo mi puite asoma Christmas zo huna kum thar chuan kai huna po mizo mi puite tan kum tha ani ngei theina turin du sakna hlan tho soya pathian kai hruana le mi puite zara ZPM sarkar point kum khat alautlin ve to thu asoya mi puiten sarkar an tho puina lom thu asoi bok ani Mizoram chung le rampon a cheng zo fa zong te Christmas le kum thar lo thleng tu chi bai kabu ka dam taka he hun min fuai thleng tu pathian ne na lom thu om ro se he hun pui hi an mangai ten mol an liam sanawanga lungai le khohar takanga mitam takanom ti ka ria an tan pathian thamuan na adirani nanna wanga Mizoram chung le rampon dam doi ina hommek te mani in chung po chuasan le theilama bol som te po an omang ti karing rirua inom reng mai nunaw ra tlan mek zong song te po hi kan hrenga in tan kan tong trai po thi ani zirna le ezonna wanga Mizoram pon le India ram pona Christmas le kum thar mang tur zong te mission fila rongbol mek lo ho ve thei talo zong te po kan hreng chawa lim le long takin Christmas le kum thar hi lo mang cheu December ni som ya Council of Ministers thukhom chuan Mizoram State University din ani theina atana duan Mizoram State University Bill 2024 chu apom hemi rual hian Mizoram State University din tur chu Council of Ministers thukhom hian apoma National Education Policy 2023 chuan State University la nei lo zong state ta chu din vek turin atia chutiang chuan kalpui ani Mizoram a hian University pani Mizoram University le ICFA University a oma Mizoram University Central University ani ya ICFA hi private university ani boxia State University ala omlawa wangin din angai ta hetia State University din natur pom ani ta ka hian Assembly in khom lo omle tura Mizoram State University Bill 2024 hi pom tura chhop chhuwa ani rin ani Nisomni December Chief Minister Pulaldu Omakai Hruai Council of Minister Chukhom chu zan thlenga an thut khoma wangle atuk in rin nia Chief Minister hi Agartala Tripura a NEC plenary session voice sari pani na akal box ya wangin sarkar thu chhuwa tura phalna an mu man lo wangin tlai khonu ati chhuwa ani tak thu sarkar thu chhuwa chuan asoyani Christmas lo thleng tura in buat saina chuan vor to pathleng chhomeka voin urlok ni hian mitam tak Aizol bazar an pungkhom le ani Christmas le kum thar vuak ve ta Aizol khopui chunga me pui bazar ke kalte himjok nan lir theitlan lo na mun no vehicle zone ruam man chu voin hian ani ni na ania nimin abul tan ni ain mi puiten an hlutin an thanem ve jok ti Akashvani correspondent chuan asoyani Commercial Industries Department where Aizol New Market Bazar Pui Marketing Inspector Puwanlal Soma chuan kumdang zong ain bazara thilbo atlem thu Akashvani Aizol arhil bok ani Police ta chuan halpole hal moi hal anom chuan drone mangin anen fiadon Police te hian zanin hian drone hi anen chindona hun masalama te drone hi tangkai takin police ta chuan anlo mang to ani Police tha ti chak turin zanlama drone mangin ven himna thuam ani dona Police station rang pathuma drone da ania Aizol khopui surveillance le security monitoring a nasatakin police te apui turangai ani Aizol me puiten Christmas le kum thar boruak thatak nuaya an man theinan Aizol police chuan ven himna chu uluk takin akeng ko dona mi puite himnan halpole hal moi halo turin angen non le bok ani Aizol khopui chung hi security zone thuma then ania Police zonal officer paruk ruat ania zonal officer puiturin sector officer da ani boka zanlama khulai duty police engamoza da ania police station tina police duty da bel anni bok ani chanchin thar hi Akashvani Aizol atanga puan ania AIR News Aizol YouTube channel All India Radio News Aizol Facebook page le newsonair.gov.in te chanchin thar hi ngai thak le chhir theyada ani naktuk jingdar sarile achan ve chanchin thar hi puan le ani ang Tunhai Council of Ministers thukhom chuan Mizoram Gorkha omte other backward class OBC din hunpek chungchang angai tua zirchian phot turin ada Sarkar thu chhuina tarlan danin Mandal Commission chuan Gorkha te OBC status anni ve theina dan aduanga
khotlang nun zirna le sumle pai din mun manga te tur annia Mizoram Gorkha te hi heng te na te manga te in midang te aya an niam big na awm lova Mandal Commission te na atang chuan OBC status pek thei an ni lo tin Minister Thukhom chuan ngai dan an siama chuti jung chuan Mizoram Sarkar chuan Gorkha te Central Sarkar Reservation waya OBC pek chu adu sakti an soya chu lo ni ta se Mizoram Sarkar waya reservation nei pha nan an man don le don lo zirchian phot ni se tia thutluk na siam anita ani Airfield Khwami David Lalmuan puakum som thum pakhat an khotlang VDP kumpuan ten kut an thlakawanga thi nia thuboi kalmeka Airfield khomi mi panga man belle anne police how to ten hena tanga thudon danin nimin khan David Lalro puakum som ni pasari lalram hluna kum som nga paruk lalkhongai kum som ni pariat lam nei pawa kum som li le lalming lian kum som li ta chu police ten an mana Bongkon Police Station a December ni som pakwa Bharatiya Nayana Sanhita BSN Section 105 Subsection 3 Clause 5 mga thubuai zialu tlo chanaman annia heng anmi man panga te hi Voin Khan Aizawl District Court a hruai annia court thutluk na angin Central Jail a dalu ngal annia heti hian ngai sakron ania wanganu na chanta David Lalmuan puat hi chungchanga Airfield Khwa ami mi pariat man anita a Pathiani Khan Airfield Khwami vek an VDP hruai tu Keti zonun sang kumsum thum pakhat le arlal mangai zawa kumsum nga paruk ta chu police in man to in zela thon anni to ani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi hovin New Delhi Niti Aayog ka economist Michal Langten budget ruaman pre-budget chungchang a anin ron khoma heta hian Prime Minister Narendra Modi hi atelani he huna hian Union Finance Minister Nirmala Sitharaman te Niti Aayog CEO BVR Subramaniam le mi poimo dangte antel bok ani kumsan hi somni panga somni parukatan sarkar lai pui budget tur chungchanga inron khom na hi tun thani rukatang khan tran ania Union Finance Minister Nirmala Sitharamani point hemi chungchang hi state rang finance minister te lo nei tu polte economist le MSME lamte po alo soipui to bok ani kumsan hi somni panga somni parukatan sarkar lai pui budget chu Lok Sabha thut khom le masaber Kumthar February ni khata Union Finance Minister chuan aphar don ani chanchin thar puati to man chanchin tlang pui Larsab Dr Haribabu Kambam Pati le Chief Minister Pulal Duomaten Mizoram me pui Christmas le kumthar chibai anbuk Council of Minister Thukhom chuan Mizoram State University Bill 2024 chu apom Council of Minister Thukhom chuan Mizoram Gorkha omte OBC din hunpek chungchang chu zirchian phot turin ada Voin Khan Prime Minister Narendra Modi hovin New Delhi budget ruaman pre-budget chungchanga inron khom ani chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani